Kutangira Tv Tujarike Kitara TV hona halokali ninyogira shomuhendo omusajja omulisi omwihawa moli nkabulikiro mbansimbire kuba ninkuletere ntekanze yawe nunkabulikiro ntukuleta abantu babawe bayine bintu bibakora bayine bintu bibakwikya hengaro ntunyumya nabo tusekasekamu ntukenga bintu bikuru batabitakaire kanu tuligayaza zenu eri munyamasaza ya kakumiro yesi no twizire ku bantu bazabaza mu nabayikazi abali mu kichweka kinu tubazabaze mu nabo tukenge bintu biri bitatu tukenge emirime egende etanyikiriza ndamukiyeho ona abali mukali abagira wasazi nu abakutwatchingira Facebook abakutwatchingira YouTube. All you need to do is YouTube subscribe na Facebook or likinge page yetu solo kubaga no tondera hona hali okali omunyamasaze mbaganiza ezabunyoro kagadi kibale kakumiro hanu gigaya zano nyine hali tuli abali masinde ho imakiri andongo bulisa kikube inkubara mukiyawe inde special ngamanti mwebale muno kubaga ni mutondera kandi arona abanyoro abali omunsi zaheru abali Jordan Qatar abali Dubai abali Saudi Arabia abali hona hali mukaraba kutoza sente ombaharabu nyona kwenda kubara mukiyawo ninamukyawo n'abanyoro abali mu America abali hona hali mukali ngubara mukiyawo inde special ni mugamanti sigara ntekanza otarugaho tuje tunyumya muna abakazi abali mu kichweka kino oli live at Kitara TV. Yamabaraga ni Godfrey twamusingura kamusimiga yasegendeta gaza tayine shonga muri mukweyagara turiyo mukweyagara tureba ni muzine tuzine nore no muhanda barukuza kutwakorasa no muhanda bakuba korasi banzo sime government nsima government ya Kaguta n'abakora nabo bona konke cyangwa umunonga itwa bahanse batunagirire babanagirire abo wakibata obwiro bwinje bitukuba nitureba abantu abahiguru nibeyendeza abahiguru kandi ati bakubaletera urugude kibani bakuba nibeyendeza omuntu gwa sabune no gwa kakaga bitano nankeji ekintu cyo rukwinga kumara amezi mukaga kiro bakwereza shinje rukume kandi sukari yesente zingati ekiro yesukari no kunyebekanye batinchi giherera kujinya kakweba ogamba amazina gawo niwo Godfrey tukamushingura ati nkwenda kenga iwe umubomezi bawe Oli He Oli She Oli He oina abantu banyabishare babasha okutumira ndamusya mukuru wanje Robert na munyanyazo wanje nashwerwa kisazi wakweta Jessica na mama wanje Jovanes Jekwasa ekambuje hoko umushishi esebo amashina gawo mazina ganye ninye Muhwezi Bosco niwe Muhwezi Bosco washibota nsibireje ebintu biri kutambura bito muri gayaza kare bintu nindeba byo bitari kube munonge kiri yaho era nindeba bitari kube munonge kiri yaho esente nizizoka esente nzireba rebekamu zitali nkiyonko muntu nkitwa nk'abantu ngo tukubendwenda konka kandi ezikwijana tukwata ati shiwo muntu okumuyiho muri gayazo kumutwara kikwaya no muzeo sente nizinganye bato 2023 niko tucyo omuntu waba totara sho mushalira yatese kurungi kandi ati yatesa kurungi obwa ekizibu cy'amafuta cy'amafuta erite eraguza zinganye erita ni ndeba eriya ham 18 n'obukugwamo ati shi wagira amashina gawo niwo Muhwezi Bosco niwo Oli She Oli He ndishi waba urebire mu magaraga ndishi ndamusha abantu bawo nkabashaka ndamusya omuzire wanje mu John na Beatrice Kasande nyongera kuramusya na brother wanje ari kukumaha Sheriff oku nyongera kuramusya na baboda bo nabikora nabo obutine chairman nishana mumanyire obunizire hano okora program tinda kureba kama simu amin tini wego narebire guriyo murundi kunyesa mpako kandeba nyakurebire nabajaho niwe wagira ni chairman we wahana ninyowe amashina gawo Businge B Daniel ebintu biri gutambura bita ni birungi bitu akabeke birime byitu ni kari hansi munonga titwine sente kari kiro yebicoli mu giguri azingasa siringira 10 tibikatembere baitu hata stage hano abakota kurakuraniza stage ya wenu ombeka hakaju kandi norebe enyombeka yitwaye mbekeriga yaza hano tokayombeka henju
ekiju ebyo kucyombeka tubine konka tukaburwaho kucyombeka hano barandi road bakanga bakanga ramushiha abantu bawe nkabashatu nenda musi aba stage zigayaza zona stage bona bari korera stage ba driver stage bageta bata stage ni bageta VIP ya VIP yes ati shiye ya ordinary ni yeji ni ezizona neze ruguru naziri ni za ordinary ni ya musayi muto ni ordinary kari ni ordinary ni ya VIP aha arasembayo abakusembayo ndamuse bakuristayo bona ba Seventh Adventist abo kuba nanyone nyo mu Seventh Day kale kambujeho abandi amureba John turi amureba amasemerwa genyine ndeka nkwatire musindara amasemerwa genyine gayaza yite kura kurine munonga nkabire ni saba twe district igayaza mwendo kwetongoro kuruga kakumiro ntwenda district murabasha district nibagibasa ndikibasa nico kikunsasa munonga abakwa ware akakumiro na hanuya ntakira akakumiro ntakira akakumiro ni saba district ogira amazina ganiwo turi amureba John turi amureba umagaraga we Oli He ndio mushija anti umushija na abagahi ramusha bajina ninda musha abantu bona batuze biga yazayona twatira hamwe tunge ntunguka batwereze district toino mucyara omucyara tinda amuteka program esahe ramusheho mugami mucyara wange ndakura mushandi abacyara nyine bingi bona baramushe bagambe bona bendarebere huna baramusya munonga wabarebireho bona amujeyi no kundaga byo kwepicha ndakureba twoko no bikunda tora bikunda kambujeho gu mujeyi amazina gawe Atamba Vincent Atamba Vincent atamba oha kutamba Ruhanga datamba yes bigenda bite pora ato mugaya zokora mulimo ni wa boda man boda man naye ukore ha stage nkora stage enu onagambe bageta VIP ekitufu abaki mugeta VIP akwari abantu bakenga ati ziri n'abakenga awe zisigayire niko batu bali yes hati wamayiwe mubomezi ba magaraga orabagahi orabagashi nyowe ndio mutyaba orabaga muki Oli He Oli She ekyo sinakisobanukirwa na ekyo tina Oli He dishi Oli She aramusha abantu baonka basatu Oli He bashatu ninda mushadani na mahungu Oli She wahabu wasembayo baweddeyo kalo sibe kurungi webale kunyirira webale kunyirira omunyiriro guno gworoho abasajja ngamba bayinga bakurokera muno muyigayaza muno wangi Oli live Kitara TV si cameraman wange sembira hano live Kitara TV madam osebirota nyeti ukubaza werezo ya wamosebirota aje sibe amle no mukazi wawe no mukunda wawe okutunda bukaito wama kanu kezinga kanu kameka ete esatu esatu ino mwana nkakumkamugulira mwana wa aine myaka nkenga ebiri hati okwenda kubaza na nyowe hati ndaka kugulira anta wangi aine myaka ebiri ona kajaka kugura kwate kandi karungi no nzo ruga sibisobola ebyo tobisobola ndi muganda unakutade ko live amabaraga amanya amanya gange bampita maganda latifu bakuita maganda latifu mugazo kola ki ndi producer producing abiki produce bakuzara nkahe nyine bakuzara wa atake gonguddeko ndi musoga abedinda balungi tumira abedinda muli muti esimu yawe kusisa nanka bazo sokolide abasajja aguddeko
Wama madam osibirota. Kandi osibirota. Baitu igayaza igayaze bayi rukumi. Obankugule ha moti. Nkugule ha moti. Osibirota. Gebale. Bino bitu okabisoma. Okabisomeranka. Okabisomera nkasoka nyefuna practice for hagadi ya pipa New World. Nagenda na kampanya yongera kata. Ati buno obuntu obusalisaki. Masini. Masini nengaro. Ate machine ogine. Ebusara buno. Ati nyonkwenda kuhagira muri kana moti. Rukumeru. Joro gire mpaku cameraman wange. Ayina boki. Aboki alimu. Na hanja na kamera mani wange njamugahagira yamugulira boki ukwagire. Igaza bigenda biti. Porampora. Porampora bintu bigenda. Sento nkurura no kuraba kiranso inabayi. Iwo boinaro hayemere yaroho gonka na wandi. Tokura inabano ba kampuni. Ba kampuni tebali bali. Ramuki abantu bonka basatu. Ndamukizo mukaza esekali mama Cyrus. Niyo mukazi wawe. Ugo anti wange. Anti wawe. Anti wawe bakina twesereka. Utabeserekera ine emirimo yako. Ine emirimo yakora. Niwo ramukizo wenka. N'abantu bakasoma nabo mbaramukize bali. On na customer wawe. Oli customer? Yes. Ojire kora. Kugule sweta. Kugure sweta. Mukwenda bakutekera ekigambo oba. Yeah. Iwo rugirenka. Rusolera. Rusolera kuno. Omuhanda ugenda rusolera no gulinka. Oko silimuka mu maiso oko katoito mono no silimuka. Hati rusolera okora muri muki. Ndo wa boda. Ni ozire neno. Bigenda bitarusolera. Yampala. Hati iwo mubomezi bawe iwo libokwa norora Oli He Oli She. Ndi he. Abwaki. Ndi musaiji. Damukiwa naye abarusolera nkabasatu. Kwa ati nyine yabanywani. Twena wo kuramukiya wena. Ramukiya akayisikikawo. Kwa ati nkaina. Tenkaina. Nyo jompo juice. Jompe juice. Mpo akatunda nyweho. Anyita mchara puli. Mchara puli okesereka kuno igayaza. Original. Buli kiro nkutoza. Ndeka nyoti bakukwata mzinda. Atako ko 10. Obo kampera busa. 10 kutoza sente. Okutoza sente. Bigenda bitagigayaza. Bili okay. Amaizo gachumbire kurungi. Muno. Kandi bwenda gachumbe nyencho karwara nda. Bwenda arwara typhoid ningaruka mu kyara poli ningamba ni wampa typhoid. Kisoboka. Ngwenda ndindo bomezi boye buli muramu. Ati mu kyara poli. Iwo over he over she. Iwo baki. Nyondeka. Iwo baki. Wazadi. Adieri nduga. Gendo nywaka juice ndeka. Ndeka chali. Nkuleke. Toku na bakura. Tinyina benkuramu bakasoma bona bakumpagira juice. Na apuli muramu. Apuli sweetheart omulungi ennyo naye mulamusiza. Kono mwenda muno. Kakataka kuteka ogempeta. Empeta nicho bwene ekikuru. Bakuba nakwenda muno kuba yakuteira hire. Ekikuru kiri kyokungonza. Akugonza. Muno. Jongero muswitire kurungi. Dadi omulungi. Kikumara. Karosi be kurungi. Nayo sibe kurungi. Ema nkutekeeremu nakatunda. Baba nkweka nakasa. Kati kumpa akataito hiyo. Okumpa akataito. Kana akatito tukazira muliso. Ogonze katazira muliso nayo mu mutayi wayo kiramusemeza. Kale kanke wezemu. Kewezemu. Alika ni munkwata. Oli live Kitara TV. Ali? Kitara TV. Kitara TV. Amabaragawa. Kato John Baptist. Niwe mukamuhana. Na nyendi musubuzi nkinyija nkaya kusubura usubura. Ozire kusubura? Bete ichoka kinuka nikikuisana kono kisana. Echo niwo kigambire. Echo niwo kigambire. Bigenda bite. Bigenda kurungi. Oli mwikazi wa muno obayizira bujja kusubura. Tini kalamu baitundi hayinawo. Oli hayinamu. Kichweka kikera ile hawo kikalamu. Ekera iro. Ati ala akatawundi ko garuka hali. Nogenda muhanda bakakumka. Kiwo ijana. Bogwa kiwo jana ogenda Kirundi. Norugawo nogenda Kasambya. Norugawo nogenda Nkondo. Noikawo kakumira district. Atoli kakumira. Noyo ikara. Nyende agati ya Kirundi yawo. Ati nkwenda kenga yo oli mubomezi bwawe. Oli He Oli She. Ndi musubuzi kale. Ndi musubuzi. Hali He na She oli ki? He. Oli He. Ramuki abantu bawo nkabasatu. Nindamukiya mukazi wange. Ini tusabe. Ningarukiya nindamukiya. Utamuteire impako. Kale mukazi wange mjigata ina mpako eri yawo. Kala kamongere mpako ya moto. Ukamwage impako.
Nkagimwa kandi atatagikozesa. Ate maba yayo butujja ngamba nyonkoire nempako nanyenda ni mukutwarawo. Tikiri kyangu mutwa. Wakabi nkula mukyo muzeyi wange Paulo Balongo. Awasatu. No yakusemba. Brother wange waswa Martin. Waswa Martin. Ni wasembereyo. Oli kurungi. Mekuru. Hanu mwatata wawo. Mwa brother wange. Mwa brother wawo. Wama akatunda kanu mbaire nkakuleka irema. Bajoga kati. Mbaire ni mbaza noli nyakuleba nyagamba kankalekere mpaka ni orakai. Senga kabire ka hafu yako. Senga kabire ka hafu yako. Kazira na nyondi mugabi. Kale wabaye. Amabaragawo. Dazi ni biri. Ntakusobesha nza amabaragawo. Bakunyeta dafini. Dafini. Abantu abasi mama mukajwa rafupeti. Sika wao. Hatika mnukani muzisubu. Atara aba kuzijwara. Hatiki kumanyisa kiboga manti zikahuwao ni muzisuburo kumanyisa. Atara aba senda. Ikara muno mugaya zamuno. Ama ugamba niwe dafini. Yego. Omusajja ara. Tinkaswirwe. Tinkaswirwe. Kale boyfriend. Alifaini. Alifaini. Mugambe isokeri kuzire nkwenderi yako. Mugambe. Kanda jaliko. Nibona litekamo. Nibona litekamo. Ati dina kubaliye wiki ngende. Ndino libere lya just one day. Nyoni nkutwara ni nyoni ntandika kulihindwa gabwe kaira. Tini. Kale. Kale. Ramukiya abantu bakabasaba. Toina bokuramukiyao mali mali. Bausa. Na boyfriend tomuramukizi. Bahara bona tenyina unkola. Ati bahara inu TV erorwa mama yabantu abagiro renu TV. Na sazi mu America bakuro. Ati boyfriend wawe ali muiguru. Arata kurura TV. Nawe muramukete boyfriend wawe. Baito kumenda kurungi. Kumwenda lya available. Mwenda lya. Katika kukerereze kuswera. Kakukerereze kuswera. Nkaenda ngola. Karosi be kurungi dafini. Akatundo yangire kanyo kankenywere. Yakasanga nka. Kale. Nda kuha nkoko. Ozire kupakira. Toikara nao. Sangire busanga. Wama dafini. On toikara nao. Hata ni ukuraho nabara. Nyoleke ukora nao hano. Ijan kwa mtwaro. Ijan kwa mtwaro. Ija. E business eri kunu. Ijanu. Olota. Batu kuli mulaira muno inamaho. Nyine kuba mulaira. Ikara nyonye mere. Biyaha no kwemera nkusobo. Ati nyoka ntembe hano akiri orota. Ndi kurungi. Amabaraga. Ninyogwe no kasimu. Eno kasimu. Ati nyoti tinkusingo burayi. Ohagwo kusinga. Rugayo garuke hansi. Amada finogwo tukole tuta. Data sente nyenkugambe ekyokkole naiwe ebintu wabimanyire saaze no bya sente. Soko ye yakasente. Mulingo bakutunda tukura muzi. Leta akasente tutandike kukola ekintu plan ndabiye mu mpora then otandike ogwa kwenda. Iyo gamba mabara niwo. Ninyowe no kasimu. Eno kasimu. Binu mubikire nyine mukutunda kura bintu bingi. Ngeri okakurora ali mu bizigo ali mu stocks buli kimu kyone ekyoka kuba no yetaaga. Bakunu side za kunu. Zona gyo nemiryango ebiri yaitu. Mukamwanu bamwetaba. Mukama wahano wano bamweta Pius. Baisaze ntaro. Niwe brother wo. Pius nkutoza nda business yawe nkutoza. Pius taro howe aine emirimo jagenze kwasaganya. Ongeri omanye taine mulimo gumu gwonka. Ati oyi Oli He Oli She. Nyondi mukozi. Anti kenkwenda kenga mobile bine bigambo bibiri Oli He Oli She. Ndi he. Abo kubandi musaiji. Omusaiji aba he then dafene niwe she. Ati dafene ngo tukozere tuta. Banzo mpe namba yi. Namba yayi. Tinjine mtu wewe mpa akusaba kuba jina akusomera. Ajaji nsomera. Abantu bange nkabasatu benda mukizo sazinu. Ndamukizo abantu banga bakibaro okwo. Nabanywani bange. Nabazaire banga abankulize.
bahereza akazina kakunyumira nkakuterere kandi akazina nkakuhabwa Dafini akazina kandi okampa abwa Dafini obabwa abazeyo ba abwa Dafini kandi yabazere bamba manyire nyondo akazina kona kora abatera nyekaja kunyumira toina tuna choice mali choice nyina obuzina bwingi mutu we obuzina bwingi obukunyumira baitu bantera aka alien skin akagamba twaise kodda mwaise ko ni mugenda nka ebo saa tuzirabire muye obwire saa zino tutandike genye nchaka tulabiroho gayira ebintu ebimu byetukora kalosibe kurunga kale gena madafina tabu omuyambe asa kugwanta kamuzaire mu abarongo amadafini jahanu tubaze byange nayo tubaze nye byange zose birota bira bajja kutwalira hano bintu binoti bazaho na nyowe oli musajja okutina kamera bwaki oli live Kitara TV oli live TV bakuru omuzajja omukuru notina kubaza TV osibiroti tugende muzeyi wewe muzeyi nwagenda kufu oba ni ojja mufu ni ojja mufu muzeyi ono kara kunaga kanda mukiyeho biroti mukaikuru osibiroti bona benkubaza nawo kandi banyesereka mukaikuru chichi wasibota amazina gawo barenda chaba oli live Kitara TV abantu barakureba bari kureba biri kutambura bitatu muliga yazi ni kurungi muno ono nuwe muhara wawe ogo muhara wakakuletera embuzi yakuletera embuzi tokudupwa ramushya abantu bawonka basatu ka TV baramushyeho ramusaho muramu wanje MP ndaramusaho abana banje bona hibari hona abaho imaba Kampala bona nabaramu wawaramushi karo sibeje kurungi eni stage bageta bati ani bageta gayazi ato eri bagage niyo VIP eni niyo ordinary musayi muto bigenda bita bigenda mpola mukora mukunoga sente sere tizikuzo kati manyire tukusaba webuyamba bamulata obuyamba hati banzo ngambiri oli hi oli shi ntasome bikumanyisa ki hati banzo oli shi oli hi nyowe anti mgambe nyo ntasome timanye kye bikumanyisa oli hi oli shi ndi hi kandon wamai oli hi oli shi hi abwaki ndi musaiji waza muzei oli hi oli shi na wata tora bimanya wama muzei oli hi oli shi I don't know. You don't know. What is your name? My name is Asimwe Wahab. Asimwe Wahab. Asimwe Wahab. Yes. Bigenda bitano. Orampora. Sente zikuzoka. Nikwe biti atali muno. Atukuruga hano kugenda kakumiro bantu mutwale uzende zinga. Twale ebiri. Twale ebira boda. Kani musera ruhanga wa. Kwatu kusera niga mafuta tukunywa. Okuvugira odaka zinga. Dakika nga 50. Okubose ile ramukya kana bantu banka basatu. Ramukya abanywani banka basatu. Ramukizeo. Abo jobo kuvuga nabo boda like Mbarushe. Asaba Ivani. Akusemba. God ni wasembere. Kanda muze mama baragawo. Bya Mukama David. Bya Mukama David. Ukora kika igayazi. Kora boda. Uvuga boda. Nyo. Sente zikuzoka. Zazi mu biro bino tizirimo. Ati banzo ngambiro oli hi oli shi. Wanji? Oli hi oli shi. Ndi hi. Ndi hi. Abwaki. Nyeti msomere mune kiri aho. Ati abakoli hi. Oboli hi oli shi. Ndi hi. Abwaki. Awekyo cyenyini. Awekyo cyenyini kandi mukamu wenu. Owa mukamu wenu. Yes, abarozi ba Kitara TV Tujarike atukyali antekaniza tujarike kandi tuli mu kichweka kinu kyagayaza tukogerenga kunyumyanyumyaho n'abasajja n'abakazi abakolera mu kichweka kinu anagenda kusaba antekaniza otarugaho just tusigale tunyumyanyumyamu mugurusi osibirota orota amabara gawo mabara David Amanyire igayaza okora mulimo
gaza kale tinkolera munyizi tumira ba boda batayibange bakasimbi bugwara bono baramukiza bona baramukiza uko kora muri vuga boda none avuga boda okinisi osibiroti banzo bonge oli steady bigenda bita mpora tutambula mpora mu baboda bali hano bona niwe nsokere ku road helmet anti omuntu kwekuma kikuru babake banyoni bawutabaganda bakajwara helmet kuvuga pichitine element obumezi bwani bwoteka mu kizibu ahoko gwe mu muhanda umutwe gusisikara muno batu bwe kuhendeka ahantu umutwe gasiga guhurire aho bakwangwa kunjanjaba Oli He Oli She Oli He Oli She ndihi abwaki akwani musayiji ramukiya abantu bamuka babiri kula musaho mucyara wange wonekere umuka na bato bange nabo bari aho muka cyakajumba kagezaho Carlos be kurunda kanda mukiyo abandi gwezinga gunu gwezinga nguzira 10,000 kaguta kufuka kurungi gumaziro bwe nguzira rero ruguru munanasi tukutamiza bagaba guteka mwenjaye kwa amabara gawo tumusime Paul oli wamu numuntu igayazi kwa urugirenka ndugire kibare kuli nanka karuguza karuguza ukora y'umurimo tenyina muri mugongo korayi mbaye manyo vuga boda ate mvuga boda nyo hati Oli He Oli She ndihi abwaki abo kwa ni msaiji namukiya abantu banka basatu kuramukiyaho mama wange kuramukiyaho na braza akusembaye mbabazi alosibe kurumva emere ngiyo tandikiraho ati bonyizire bati boju obwimika bwingi kanta kwimire bumbaye ninjye ikanu no bisweka mbenta ko nololo wankulia mereki betu bubaka ikini indi yawo bokuwenze tuli hamu tukulia hano ukora mulimo nkora dukano hano mutunda bikyana tundo munyu sabuni seminti sukali ebyo kunywa bibona na mutunda bingi omunyo guli no seminti mabara gawo bagita twesigala Oli He Oli She ndihi abwaki ndi musaiji ramukiya abantu banka basatu ndamukizo mugega wange Mr. Martin nyaramukyaho nibo wayitu Mr. Boaz mugega Martin alao nkumutozi na mucyara wayi mama Prana njongana ndamucyaho nibo wayitu Boaz aho Carlos be kurungi nkutoza nonyesereka banzo bazo naitwa Kitara TV ngambe we bali ku mirimo gebali tukurenga bigenda bita parampora ne namba yango kaginaga Martin kiki kikuzoka toyina mugasa tinyina mugasa ati nganaga yacho ino mugasa baitu Martin ogwina Kumanyisa kubanguye horo ogwina bigenda bita orajimpaja igayaza sente zikuzoka zampora bitukora mukatita tukufune cyokurya kago kakuzoka sente nizizoka uri mugago bagambatanya gabakozi hata abakozi kunyaga bacu umuntu bwakora ino musasura na musasura ekyali guest house gende yorori ati tera akatalo gambe abantu abayijaga kongera tukaje extending like it's not the other way tukajigeze jagende tera akarango ogamba abantu abayijaga igaza bararo muawo by the way John kabaza nabo aba Kitara TV tujja kuba advert enungi so they have to come and capture the press bayijage batu advertising abantu na side za hoyi machikube somewhere masindi barabizire gayaza they go and sleep in a very nice place where the accommodation ni yesinga yohanu igayaza niko bakubaza kandi nite twagikingo iro no muzini wange figo wese yes I remember haramukiye abantu bonka basara nkuramucha ba customers ba next nkubagunza muno I really thank them for their love babironi te myaka isatu sofa NX je mazire kandi chabenda beyongere no kwica because services tukikara tuzikipinga gaziri standard yes Carlos be kurungi thank you very much muze iramba ngo kagini togeza noge toshimanya nakukimanya isoko lani kumugonga stronger than niwe teacher nyine kubule kitufu amabara na inze bampita nesija prosiwe kiri ekitufu naye mu butofe bindu ba munsi muno mbona nnyo ukubona muno nkola kinene mfuna kitono nkola sente nkolero mugaga sente nyingi ate nampa ntono
atenga nze menye senyo atenga yaba datu dawo siwe kiri katulaba bana bali wanobo nanga batulete balina mirimu kati government egamba ki nziramu Kitero Muranga government ebayamba nakikubido Muranga nayo teyamba yongere tunule hali mu kamera hali nakikubido Muranga nayo teyamba kati tukole tutya ati mukenda solution kunu mukomoha twaronda tumesije zo fat neke tainana mugasogwa tugwatuyame na kutuyamba tubonya aitakuwa none muntu ngatukubira fufu ngaturora senyi aninye mamukomere atanga fetu amronda na aitanga vuga motoka ngatukuba fufu ni turora senyi kakati twagatuka tutya hata nuba kwa sente nkazinga omusajja netike nsawo kunusu bisatu buli nsawo genetika ate bwentuka linemenye kanusu bisatu tebinza kunya teswa kunjanja bamweta Boaz aina sente oga ina sente gamba bongeze ayongeze nkuroraho ayongeze hati sente za kwenda kuongeza iwa rachikora hata hakuwa ine kuba nayongeza musente akwa tuli kubi ekiro yebihimba yebicholi sente zinga ekiro yebicholi nyoti nkufuna namukuba ekiro yebicholi ekiro yebicholi tukujigabana abantu bana siringi 10 na 10 ulira tukujigabana abantu aba omugeyiga nanyo abakozi basatu abakatu kujimba tuli bantu aba basatu tusa kujimba oli muntu tukwaza amanano ramuki abantu banka basatu ramuki abantu banka tingwenda kubara mucha abakwati tibene cyo bakunyamba tibakunyamba mzee osibirota sibire kurunga mukuru sibireje ego akokuliyo kwafunira ngo kuriya nakafunira ombwire nobuzibu nyobo bunyine ti ahandi tinyine shonga bito buzibo bunyine ninkobwe mirimo emirimo netambura kubi ahandi bantu baturinka obwiro bukusinga ntu baturinka shawoze bicorinka aha niho tukwiye cyo kurya naho ni batunyigiza tukufuna kasente karimu mbwenu nitushaka government tuchusize muninge eturebe nkitwa abantu abahansi etwinduriremu bitunyotine kinde kinkwenda niye Kato Junior Oli He Oli She ndi hi kando Oli He Oli She nyo ndi hi nura kimanya ramuki abantu bamukabasa ndamukize mukaide wange mukananasa au na mzee wange mukananasi na banywani bange bembera nabo benkora nabo emirimo benkora nabo emirimo hanu asuritano kale musibe kurunga kale mukuru ati waramukiyo president Museveni wenga president Museveni mugambire muramukize bekonka atuse mu mbera tuli kubi muno abantu abahansi muhereza akazina president Museveni awangale Uganda welcome webale okuwangaza government naye nga tuli bubi naye mwana wangala abantu tufe tunyigirizibwa kalo sibe kurunga akazina nyoka muhayire okamuhayire kale Kitara TV Boaz shop igayaza mukutunda biki ori kuki mukutunda biki hano mukutunda biki hadukani wholesale yona mu bindi twine buri kimwe sabuni buto ebyo kunywa buri kimwe kiri hano sente zikuzoka kwenda kuziba kwenda kuziba kwenda kenga bintu mulingo bikurubata nike kindesere igayaza no kuteka Kitara TV baryoke batwibe kurungi baryoke batwibe kurungi baryoke babayibe kurungi ndeka muki abantu banka basatu tumira abantu banka basatu kutumira omusijja wange wenka nuora mukiza na bakastoma bitu bona kandi bakaba tinjira yo nomu ukamurogesa cyo musayiji abo bakafa ukabaroga bafa wagamba kubi kalo sibe kurunga muzei osibirota oli kurunga nayo ukora hano nyonyizire kugura wazire kugura abako mere mugura hano mahare bandi hona niho nagondeza yiwo rugirenga ndi wa munigayaza bigenda bikagaza Lampora. Oli He Oli She abwaki abakoli He hati ndi musayiji ndamukiye abantu bantu ndamukize abazaire bange no mukozi muzaire no mukozi no semeseze kansembe yo mugurusi kansembe yo mugayiga osebirota kamera kinde mu kamera tokwenda mu kamera kale
Yes, abaruzi ba Kitara TV ntekanza na nyunkwenda kuba ningimalira hanu mwebala baikale ni mutondera hona hali mukali amabara Julius Shomuhendo musajja mulisa nkabulikiro mboni nkwereza ntekanza yitu Tujarike ha Kitara TV nkwenda kuramukyaho abantu hona hali mukali hali mukaikale ni mutondera aroba sister banywani banga batuhondera nugama ntekanza zange Julius ntekanza za tuzirugo tuziwochinga tuzirora every single day nkora programs bali Qatar, Saudi Arabia, bali Jordani, bali Dubai, bali hona hali mukali kwenda kubaramukiya kandi nyikiriza ndamukiyeho mugole munywani wange banu bagole nibo twaruga kutwara yebintu akaire kanuka tukabitwarokiya mukaga nyikiriza ndamukiya akiki kugonza no mugonze wawe kugonza days. Yes, and next weekend tujja kuba na musibe mpeta ekibeto chere wedding era tujja kuba mu masara ntubiri ebintu kubagondeza obuswezo burungi banywani bange kugonza hamuna days. Nyikiriza nkujukizo ba Kitara Media banu abakolera videography na photography hona halo kali muleke genda hala abantu abajja kubatera ebisani ebinamwe emirima abajja kwata video ezinamwe emirima. All you need to do, come to Kitara Media, Kitara Media bajja bakolera ebisani ebirungi hamikolo yona introduction, wedding, kubunga, no harufu omukoro gona gokaina for as long as okenda services eza photography na videography. Kakwe namba ya wesimu aba Kitara Media ere 084 992 9mukaga 35 ojja kuboina aba Kitara Media. Ngujukizo na abanywani bange Bawasha Records. Banu Bawasha Records, it is an audio studio bakolera ebizina ne bakurecordingira audio nungi eziri well mastered, and of course there's no doubt the most trending producers azinu ali Davo Beats kwenda kubongo in the special ngamati webale muno kuba oroho munywani wange Bawasha Records. Genda yo muzini haloli okwenda advert audio okwenda ku ebizina birungi genda Bawasha Records osole kubano bitunga tubaire mwigayaza ndunyumyanyumi amuna abaikazi abamukisheka kinu kandi niko tubabaire niko to vibe baire okwe kutaitana ntekanze zinda Kitara TV Julius Shomuhendo rugagange mubai. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.